Alright, Yama Obibia Kwababio and Famra on this channel, Ray ASOTV Football. And then so Yetimedi Yeshia Hena Fedi exclusive and some and so Etimida Somsona Fetimaboa. Ama Bibian so Etimi Akosu ye, yes, and some brain or Ghana Premier League, Abane and some Bre and Amano Kasai, pop up or other clubs and Media Man Sporting Club, Etimaji, Ghana Premier League, so Soma Soma. Yes, Omukorination Jumediano. And so etimi koso na massive. I mean na brutal way. Eska kotoko. And so Fofia Antoata. Ya yenyo dia ko no ma 8th position top 4 kra mo nkan. Has mo transfer no ebodi wo mo no. Omo tema bewram top 4. A chese enya asamke 20 ebere. Sene ne man so ebesi akọ ewo yenkomo ni ma enya asamke to na Prince. Yeah. And some nam bebre people feel say Kotoko appointment na say menu ya no e ba so na as board no omu delay niam too much. Do you think say any kwase the pressure e dey ma board e nya botre and as still na say menu ya no omu ye fast na appointment no omu ye fans no ka bi cho mami onfe nkomo na de because appointment na sem no me dey amaka am of the view say Kotoko be appointment any kwan say edidia di wura next season ni man na Kotoko aye appointment no e was ahase na yehu Kotoko structure no na afi ne yehu nkofo mo ba be yehu adwuma etinka ye wie season ya yi no board na start so mo di release ba das no ade chin ya na nka board na sa di structure na ba beto no say sisi mi say na pese Asante Kotoko team ne yeko mo the plan na ba plan ne ba wie ya na afi Kotoko supporter ne hu se way forward ni plan ne ba wie ya na confident next na eto aso nipa na ye ba be ya ade ne hu adwuma project no hu adwuma etika appointment ne bantem na preparations ne so ahya ase entem na afi de team ne timi nya time na o mehu omanim ene yenim IMC ni fit yenim ni obestay wo IMC ni sana na penkra ene etstay se coach akwasi apia na beka ho se communications lawyer safudu ku esqua ene beka ho yenim so mo nyina na ekọ free hono mo nso ene nso yenim because besi ne mi hu letter bi aba from Asante Kotoko e kire se ye dissolve IMC no ebiem head coach nso wo hono ma ye nko ne mrante ne be ya adwuma no nso ene nso ebi ni ho nti akache players ne se omo nko na se bibia ni a ye be free omo yes nti kopem se ye be free players ne kwakotena fie saa atwen ba senka coach wo no ma konfe by now player na wo ko fie ni nim se me ko no ma me nkonko she preparations asentem because a coach asoma si a waba de one show ni ama asentem a obetimi atwa agyaw o coach ne betimi afa let's track ache player we say improve wo mentimi ne wonya adwuma wo metimi ne wa adwuma next season CEO by now e was senka Kotoko anya ne CEO da kra yehu CEO no so ne ma opese o de ba on board a was starting media talk Kotoko supporters no sisie na ebufuo no wo horo mo sa sisie ya na wo se wododo akoma ne ntem ko amanfo ani anje season no e 2% wododo akoma ne ntem akonfe aya na ya appointment ne story bi o de ba fa kwan mu na fe the supporters no adwin mu no na akoma na asate se fe de ba fom ko the plan aba beto hono plan no nipa so mesi a wo ndi no sa nipa no supporters ne be go se nipa ni mu gidie so no na betimi aye team ni yie okay basisie yi no yente CEO din yente head coach din so ye boni so ye Ghana ni yenim sporting director yenim ene date 28 konfe akaka krebi na me abawi me ne bawi ye so a June ye ba besimi a so no SIA World Cup period no konfe preparations ne ma no ankomu ntema woni mra wo ho so no na World Cup no ya bo awie ko World Cup no just a space of 1 month ne ya clear free on ye wie July ye wie ya in July na no ne wo se wo hyase pre-season when team start campaign that time no coach ne be na wo players in terms of a foreigner
banka ye ba be wie season na ze na Chelsea ye no mo ne Xabi Alonso awia to wadada enti Xabi Alonso Chelsea games na kaka na e kai chiri na obeto so no omo kwa ano edi chiri no wo hwebi nti wonim wafa ne paper wafa ne pen wonim sani obesi ahyehyɛ Chelsea team no going forward ba ye ha sei no ye moto hododo ye twenya last minute na afi ne de ahopepre ba be ye niam wo se project na sa ba be giagu ba asisi yi no wo de coach ne ba coach ne nim players ne din CEO ne ba CEO de ne plan na ba be to wonom sani ye ka tie gibi asemi CEO adwuma ko CEO ne be kire se THB di no me pese ye sa to aso ana se ye nto aso ye be to aso a sei na ye pe sei na ye betumi aye ba sisi yi no se THB di no kwa ye betumi aba unless there is a CEO ba ni na ye nte ye te sporting director no be sine ono to so ni din so nya mai enti emom se board no omu hia time de ba time no so no configure ni say time wait for no man o ka sa wo tana se atwen ya wo betina wono ma wani be ba ho so na confidence season na sa start ko kai say e was a terminate players contract se me bi ko lonso a bi so be ko lonso so omko na bi nso ba sane ma we nyina no ye de bre na ayew enye one day say ne nko a obetima sane ma ni na awi da bi tu shas ye ntem nsuo no obro ne ntem a ene wani ye kokko so me for me board no me wo mu gidie sane de bia me kan se me person ye board ni situtu omo ne ma fa na emum appointment na eche da bia ye bo honom appointment ne mrawo minim de board na etwen because omo ba ye no me sure say by now meetings ahoro o ma ye no o ma ye bebere nti omo nim omo betimi na o ma ye adwuma omo nim CEO ku omo pese omo ne ba bibi ni a ayi na omo miem kakra ma supporters ne so ntiase ba konfe ayi sei no be dia yedi supporter na ntehwe eye de nsentwerefo de o ma so to form akwakote na omo ba be kan ma supporter na ba beti bi tiesa na da bia no wo je supporter no adwindwim yes but who the list ne start say ba ade be kene wo huwe the next day wo huwe next day wo huwe wo hu ne sa ampa ba bia mu ja team no mo pese mo kire se mo pese mo yi team ni free honom de ko ba bi foforo nti as much as I think say board ni hia time konfe time no so no kwa na ekọ nsuo kura no konfe ubi so na eso ko baba na yema kura na e wo bra ebeyema yes obra eyema enso eno no ti board no ana yebusa se pressure no ese bafem anaya ye mount pressure no munye ne wan tentem so obetima cha wadwe comment section asena fetima boa ama show no enso etima fa no tuma pa enso timefra. Well, another question coach Didi people feel say coach Didi say ye man technical director role no yes nemum coach ni de almost arabraka ebusa da bi wa brought technical so say ye man coach people feel say technical director no betima boa ama youth team no omudumadi ade etima fa no tuma pa enso timefra minim we take on sa comment we convey coach Didi on route meka na say ti see yi de amanfo team ye mo bi antwema no nsimo on route technical director role ene ma bebere wo Didi mu a obetimi aye adwuma as head coach technical director role ne de si see ni me recommend emfa ma Didi niam e woni mu no me hu ni say still obetimi aye adwuma as head coach e de ama team say kotokokra na empa team fufuo bi obetimi aye head coach de ama na wa ba be free no e wo sa sante kotokotimi hu ni plans no bia na ne ye kan say because ye nim kotoko way forward ni sisi ye nim ye nim coach o mo pe yes so mo be local so mo be foreigner nti ye dia na ye dia so toto form no e na ye TB say technical director role ne be boa say Didi be wa be ba me I prefer say Didi be head coach than the technical director head coach me me wo Didi mu no still kakra wom bebre wom Didi betimi sa dia ba on board e dia ba be boa asante kotoko se kotokofo na be pa not the technical director de ne de ye krom ha say the technical director adwuma no wan hwe kura na obeka say onye hwe
because ye ha no ye explanation I say your understanding of technical director I na e bebre technical director no nche da hu ade bi o de ba be ka team ne ho e wo ye ha wo eti ha say ne say wo ye appointment bi for technical director role na aya na e kame aye say title da nipa no so keke ba coach Didi nyeme ewo ni mu no nyema akese ne yehu technical director aye Kurumaze no aye more of mpanimfo ne de mo omo coachia omo ya coach ne ya bukef ne de amom ba Didi de ne de konfe still ogusu na mpan no so one of the very best coaches omo ye league ni obi a wone de ba me I think say coach Didi betimi aye Asante Kotoko adwuma no sana me hu no obi so hu ne say coach Didi ontumi nye Kotoko adwuma no obi so kura adwenya ne say omo ba ye second coming fo ni nyina amfa coach Ogun second coming no amfa Karim Zito the second coming amfa ijamon fo hu ne say wo say Didi nsu ba be ka ho a second coming no ya na enhye da amfa saa nti obi a woni ide ba me I think say Didi a very very good disciplined tactician coach a wa prove ya kire yen e wa class of folk say so nya materials a obetimi aye adwuma for a coach to say Didi obetimi ama structure obetimi ama team structure pa I recommend coach Didi but not as the technical director but as the head coach eno say ne city no na ye di eho eye enkomo Albert Amo to Medium Sporting Club you think say Albert move for with the next season Albert enka Kotoko ho a e ba fete Kotoko pa ashase na ehye season as na confina hu don't forget say na Medium Super Samba yeah so money abre pa nya asem kitu akra but Albert effect o menya without Albert kwa without Kotoko no effect Kotoko betimenya conve mimi hu ne say Kotoko benya effect bia because ashase re de na ehu Albert ye pa ansa na Albert e ba betu kwan akọ Al Ali Benghazi e wo Libya na ehu Albert ye na oye key to Asante Kotoko Kotoko be shegu na ya Albert Amo supporter be ba stadium mabuza ne say hwan ti na wo kwa wo se Albert Amo nti odo bi a e ba Albert Amo mu de ma team na nkasa ene supporters na ba be ye odo a na eso nti Kotoko konya ni deal no say on Samra back after say Kotoko abo against WAC ewi na okoye elusu 5-1 ewi yen Albert koye o say ba no Albert say oba beto adwuma na wanwie no oba beto aso finish business yes because oba no nim say aha say na me hyase me koye no Kotoko team na bre to score goals anim hofo na bre Morfin Donzo ntimi mfa goals ne ma Patrick Kwame Poku entimi so mfa goals ne ma enti ene se jameja team ni wakoye no still Kotoko attack no entimi improve de ene me ba beto aso sa de amo but 15 games 5 goals confe at a point kwa Albert kwa ba no na supporters no kwa be ka cho say Albert nye sharp bi Albert ahon keka o mu hu ye Albert adwuma o mu hu ye e wo Asante Kotoko team ni confe afi edu ba bi na abafo o team ni kura aso onim enti no sisie ni metimi aka ne say Asante Kotoko without Albert Amo e be fa de ehia ne say impanimfo mo onom ne de be show mutirim say they will go into the market and bring in a good striker. Okay. So better stay no problem. Mediama team no. Senior coach Ibrahim Tanko pese osie ne niam ayi opanyi Musa Mapaka. E be so mototo o mo niam afa. Me hu ne say Albert e be fit into the system of Mediama. E honom no pressure ni honom kese. Kotoko onom the pressure na e Kotoko no so dodo. Inti player once upon the time no your supporters ni favorite ene supporters no kwa bo ni din kura kire o mo kwa na o matwi o mani e di ntia because Abrantie no two kwan e call Ali Benghazi or return ne ya no form na e sefata Albert Amo no form na amabi inti for me se Mediama deal no e possible la Mediama fo no betimi a try
Omunya na they've gotten a good player. Menkasa Albert Asante ebi menkasa. Onimbo ne bo. Oye good. But Albert Sisi ebi o ba bedru na ne form ne ba form. Ohia team a pressure nim. And that team is Mediama. Mediama honom ne de. Obetimi a link up with boys no mo wonom no. Yes. Salim. Any manti aka no wo Mediama team ni. Yes, Fuzi Taylor no. Wohu. Obetimi no mo link up form a strong team. E wo honom. E hono pressure bi ama no so obetimi abone ball. And senior Moses Amapa kapese wo sie ne ma na kire se this time around on beso obekọ Africa kokugu ni ho animu ase. So what you say? Enti no niam bi obeye bi obekọ do group stage bi obeye. Imagine Samba O'Neal so otimi ni wie a. Wonya Albert or Samba. These are two players who metimi di niam afra about the counting no. So me konfe me can say sa betamu a epa you should move to Mediama. Na Asante Kotoko nso so start a new project with a no. Prince Tweneboa. Basake, yeah. Prince Tweneboa. Yeah, Prince Tweneboa of Basake. A good player. Of Prince Tweneboa is super. Yes. Prince Tweneboa de make me the mensaje me boa catch us. Me atakumi ye penasa mu. But me I prefer Prince Tweneboa. I know send the system so no over don't forget say over subscribe na fi so ele. Also what machine come yedi. Also beti no no atomu bi na fi nyina yedi ama bibia de enso etimi akos. Abeta mo move no. Why na wo GD pass on please abeta reboa e wo komodu na fi Didi for technical director role so etimi edi nkomo ena no pay ewie enwumre e wo yen channel iso